Moses Muhesh na kuaminia hiyo. Leo tunyithenia moko maitu turehe ndungata eno anjirire karao ena magongona maingi, but he managed to be here. Thank you Muhesh, tunakupenda, tunakuheshimu. Asante sana waziri, karibu. Thank you Sir James, my friend. Tukae chini. Ratakwa Jerodega Karago Sir James Adothe. God is good and all the time. Dikara kwaria muno tondu ogo Sir James agwata nyuma kuria Karau twina mathiko ma mwecimu ratutigire no ningugite nigugeria guka at all cost atumana magongona magau gatagati-ini. I just want to say maundu matatu peke yake. Jerodega, I am very confident tondu wi mwitikia. Cancer ni murimu murito muno. I have lost people to cancer. I have got relatives suffering from cancer. No determination yaku ni gagagia, and I am sure you will conquer cancer. Not to do amadagitari peke yake, but also your faith and your determination. I have no doubt about that one. Wakaeri gukuhe hakikisho. Rugendo-ini ruu nduguthie wika. Tukurugama nawe nikuririkana hindi Karangũ athire India akikwama airport mwena na Apostle na ngihura thimu kuria India nginya kuria hindi na makimutreat as a king na ngora ukwira hakwa ni mwenyewe ndikwenda kuha maundu maingi no hakwa. From my friends in India, my relationship there, we will stand with you. Tukurugama nawe in all ways. In all ways. Na ni yakwa no where is Kimani na ukureka my contribution itena kwa kaundu kage did no kupokea. Ado waru ino. Waru no mundu wa maajabu. Ni thiaga magongona gakora mandikitwo giti maritwa mandu no ndidakora giti kiandikitwo waru ino to ndare ikarathi. Waru no nawe Ngai athina mbere gukurathima to ndiro wa ikarathi magongona-ini muno. So accept my contribution. Ukajeruthiga na mutumia waku uka Karangũ, you are part of this family. Thank you very much. Muhesh waziri ni aturehera 200,000 Kenya shillings. Makofi sana mazuri. Ubarikiwe sana Muhesh. No ona murugamete uguo uhoro ndukiri haha. Umuthi twikuria Karangũ dona message tukurage na Sir James na message ngamura ni ngugeria guka tondu na family no tukwenda kumunyitirira ndi hau ndeciria kuikarite giti next kuri mundu wetagwo fireman ndarigwo atiriri ingimura kuria ndathie ndimuthaithie uguo ndeciria so what is the worst thing will happen ito kurega kundeithia kana negere ndaiga gutukuma ndega ukijira titoho guturia maru uko kurajira atiriri Ngai wakwa uthaithagwo atia ethugo ugacokia na ihenya ndandikira mundu ucio ka message ndamura fireman president ni regete gutuhe 2 million na muthuri uyu niwe ndathi gongona riake ajira athie kwao na kuria Tharaka Nithi na tondu ndirathi rucio rugendo na ngacoka Wednesday ajira ugutuma ndamura gutuma mundu tawo Karangũ na Jerodega we mwenyewe na Regina Wanga niwe na Sir James ajira Tuesday mugere 1 million shillings. Wow. Tuesday mwe mutambo-ini kana are you live? Nigetha onake ni arona riu
twakwa tunini muthie mugere 1 million cia deputy president Kithure Kindiki na nikio ndiona ngenda gutiriha ngurigi atiriri mutira mukijira nyume thirikari na ngwenda kumuria maundu meri umeru umuthi njeru thega ingiamurutira milioni ku andu arutaga cero tu ndutaga andu cero ri ingimaruta atia andu arutaga thibitari ingimaruta atia ona mwathi ona ngithie irima ni ngathi irima ndi thirikari nginya hindi ya mukona replacement yakwa uria muritumaga kuria mundu maga ngathi ngaruta mundu cero ngaruta mundu thibitari ngareha mundu school fees ona yanyu yoka inyu muga undu ungi ngakorwo kuo ngaitwa murathime na mweke wega asante.